Because I'm the devil who's searching for redemption and I'm diam-diam baik kayak jomblo di malam minggu. Kayak kamu punya pacar aja. Punya. Nih aku bawain kalian sesuatu. Mau? Apa tuh? Mau? Namanya Bongo Mento. Mau. Bila? Enak banget cuy. Kamu beli di mana? Makanya kalau ke Jepara jangan lupa beli Bongo Mento.